Yes, mwarakoze mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Ihuriro AFC M23 irohereza i Rwanda batanu bayihagararira mu biganiro by'amahoro. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryohereza muri Angola batanu barihagararira mu biganiro by'amahoro birihuza n'abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biganiro bizatangira tariki ya 18 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2025 byateguwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola usanzwe ari n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 17 Werurwe ni kuri uyu munsi wa mbere yatangaje ko iri huriro rishimira cyane Perezida Lourenço kubwo kuba akomeje gushakira uburasirazuba bwa RDC amahoro ubutarambirwa. Rero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yemeje ko izitabira ibi biganiro. Abayihagararira barayoborwa na Minisitiri w'Ubwikorezi wanabaye Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa MLC Jean Pierre Bemba. Perezida Joao Lourenço yafashe icyemezo cyo gutangiza ibi biganiro nyuma yo kwakira Felix Tshisekedi uyobora RDC tariki ya 11 z'uku kwezi mwaka w'ibihumbi 2025, kandi ni mu gihe African Union yashimangiraga ko inzira ya politiki ariyo yonyine yahagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'Afurika y'Amajyepfo SADC. Ibi kandi Kanyuka yabitangaje babinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, yemeza ko AFC M23 izahagararirwa n'intumwa 5 mu biganiro bizayihuza na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikabera i Rwanda muri Angola. Wowe utarakora subscribe, reba aho hasi hari ahanditse subscribe cyangwa s'abone mu Gifaransa, kandi dufatanye kubaka umuryango mugari wa channel y'abasirimu. Murakoze, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.